Bebem bahasa Indonesia karik ema diha berwibawa. Iha autoridade. Bot nebe nia kuliane los, bot nebe mak nia kuliane relevante situação, bot nebe mak nia kuliane ema precisa dunia turona, no iha duni benefício bai. Loron dia bai tahu tu ita surmal kali hane channel walina freita sawa espera kata kau surita bolsiro condição nebe dia tang ita fiar kata maramak negra no nebe sana tating hamu tu kaita hotu. Malu sira hotu. Obrigada barak baita bot sila na bemang sempre acompanha a minha channel e ohin itatamaw na baiha parte walu public speaking ninian e how espera kata kita bot sila bila acompanha a minha video sila nebe kuliah ko na ba public speaking hahusi parte ida toy ha parte hitu no ohin. Iha parte walu idene se kuliah específico liu konaba teknik vogal iha public speaking. Atu bele hatene konaba teknik vogal public speaking idene hodiat. Acompanhe video idene tore mata. Maybe molo kita tu continua harus subay tabot sila atau like no subscribe video idane i bele fomo si tabot sila niya komentaryo i or sila wahira tabot sila rona kali kita bot sila sente katak video idane i ha beneficio bay tabot sila kita haluha share bay tabot sila belum sila liu si media sosial hoto ne bemang kita bot sila iha tekniko vogal iha public speaking fahebatolo ida articulação liafuang nebe orientado, rua entonação liang nebe iha autoritário no persuasivo, tolu liang nebe firme no claro. Firmai hawa karakatu foi explicação ituan, konaba parte tolu idane. Primeiro hakarakatu koleliu konaba articulação liafuang nebe orientado hololos. Wenhiraita kuliah liafang rumah, liafang nebe mangsai, ita esforço atu ema nebe rona ita compreende kata kuliah liafang dane. Wenhira ita kuliah ita esforço atu jelas, claro. Exemplo ita tem A, E, I, O, U. Atu nune wenhira ita kuliah, ema compreende kata ita kuliah A, ita kuliah E, ita kuliah I, ita kuliah O. No, ita kuliah U. Tambah, wahira articulação sila nebe makladun jelas, dala rumah ema la compreende ita kuliah saida. Rua entonação liang nebe iha autoritário. Entonação liang nebe iha autoritário, hakara katu kuliah liu konaba, wahira ema kuliah husin ninia kuliah idane iha otoritas. Otoritas iha bebem bahasa Indonesia karik ema diha berwibawa. Iha autoridade. Usininia liang det emarona kata berwibawa. Iha autoritário. Bot nebe nia kuliane los. Bot nebe mak nia kuliane relevante situação. Bot nebe mak nia kuliane ema precisa dunia turona. No iha duni benefício baema. Tambane entonação liang nebe iha autoritário importante ba public speaker ida. Tolu liang nebe firme, claro, nomos na kono energia. Liang nebe mak firme, idane significa ema quando kuliah ba kuliah ho claro, bahasa Indonesia kalik suara yang mantap. Jadi liang nebe saibane ema rona den los ema ne kuliah furat, ema ne kuliah ihaduni Indonesia itu rasik. Ema se kuliah nune. Tambah dene liang nebe konusai meyakinkan katak buat nebe magnia kuliahnya los. Labele haluha public speaker ida ninia liafuang nebe saine tenki claro. Claro ne parte ida mos precisa compreender katak. Exemplo ini ta kuliah dehan haluhan sangne. Tu irmai mos tenki kuliah sangne. Katak ema tenki haluhan sangne. Exemplo primeiro ita dihan kada grupo ne ema naing rua-rua, naing tolo-tolo. La kleur ita dihan grupo ne ema naing hat-hat, grupo ne significa katak buat ne bebe la claro. Halo ema confusão iha encontro idane ka, halo ema confusão iha itanga apresentação idane. No na kono ho energia.
Na kono energia ne importante tambah public speaker ida wen hira hamri kia oin hala apresentação tem que na kono energia. Exemplo, lá energia hane sang hane sang baru participan sila ne pema kia ne vamos sai baru tem hotu. Tambah ne pema sai hane sang public speaker nia ne tem que sai hane sang pusat si energia ne be positivo. Kodi tulung sila ne pema marca presença hane pa. Tambah ne public speaker ida la bel halo ida ne. Bom dia ba malu sila ne pema ohin maiha fatin dane iha oportunidade ohiniang hawa karakatu kuliah kuana ba saúde ambiente niang ne duni saúde ambiente ne importante ba ita hotu ita tem que esforço atu tamatang ba ita nia umanining nia mos ita tem que hamos ita nia fatin loron idane sang baru kema tambah exemplo wahira ita kuliah kona ba importância husi saúde ambiente ne ita tem que kuliah firme tegas dan berwibawa tambah ita ne sang pessoal saúde ida nebe hane sang fo energia positivo ba ita ne participante sira per depois sira tu bahalo tuir ita tu arahkan o satu tamatang bani ni ambiente para depois ne bele hetan saúde ne diak idane ita laos ba meminta-minta kalau meminta-minta maka nasa lian nasa moine mas quando ita hakaraka tu dada para depois nia bele participa hodiak processo ruma ita tem que sair energia nebe positivo ba hotu nebe mai marca presença neba tambah idane técnico vogal iha public speaking o intolo how temi filafali primeiro articulação liang nebe orientado rua intonação liang nebe iha autoritário tolu liang nebe firme claro no na konuho energia. Parte tolu ne beben badak kaninia abreviação polunaran ACI. Authority, clarity, e energy. Authority significa kata hira ita kuliah ita liang ne tem que firme no iha autoritário. Clarity, hira ita kuliah lia fuang rumah ka ita kuliah buat rumah iha o tem que claro. E energy significa kata ita ne presença tem que sair nessa energia nebe positivo ba hirak nebe marca presença no iha ita ne tampilan ka ita ne penampilan hamri kia oin hahusi ita ne kuliah no ita ne gestura isinsila hotu tem que na konuho energia wen hira ita ne técnico vogal iha public speaking ne quando dia ita bele atrai atu bele atenção ba ita no wen hira atenção di dia ba ita ba buat ne bemang kita halo apresentação ita bele hetan sucesso ita ne apresentação sira ita ne sucesso idane bele halo no bele lori atu halo mudança rumah sociedade ka comunidade ou grupo ne bemang ita hasoru idane kita ne hasoru malu badala walu específico hau ni tutorial kona ba public speaking yang hau espera kata que ita ne malu balorong ohiniang nebe koleliu kona ba técnico vogal public speaking yang bele ajuda ita bot sira atu bele halo ita bot sina apresentação sira ho diaklutan obrigada wain ba ita bot sira hotu nebe acompanha video da netoni ni rohan kita haluha like subscribe nomos bell fo ita bot sina komentario ha video ni akos ikan kita bot sina sente katak video ida ne ha benefício beta bot sina kita haluha share mos beta bot sina belun sira liu si media sosial hoto ne bema kita bot sira iha kita se asor malfali iha ha ni video timai obrigada barak loron dia no ciao